idemo dalje. E sad, ono što me posebno zanima, Zoran Baki, Anđelković i tako Tala Krdija neka itd., a to je od 50 imena, 25 imena su vam klošari iz Blica, 25 imena su vam kojekakve marketičke agencije. To su one agencije preko kojih primate novac. I svakog takvog indijanca ste ovde naglasili. A sad ću da vam kažem još nešto. Pobrkali ste teme. Promašili ste temu. Kakve veze imaju mediji i marketičke organizacije za pranje para od vlasti koje vama šalju lovu? To je ona lova što je išla u Kurir, sad ide vama. Prema tome, po čemu su moćni? Po tome što su sluge, što prime novac i što taj novac, kako se zove, vama po naredbi distribuiraju. Svih 25 bezveznih imena koje kakvi prevaranata i prevarankinja ovde ste tobože naglasili i lažete sopstvene čitaoce i ove građane ove zemlje koji veze nemaju ni o čemu, lažete da je to lista 50 najmoćnijih. Pogledajte imena za koje niko nikada nije čuo. Za neka su se i čula. Slavica Simić, direktorka većinska vlasti Medija Hausa, beleži prema podacima APR-a konstantni rast dobiti broja zaposlenih. Klošari jedni, upravljam firmom koja ima 600 zaposlenih, klošari jedni. Vi pričate meni o kako se zove, rastu zaposlenih. Samo da nađem. Sara Popović, generalna direktorka Medija Pula. Ima više od 2 decenije iskustva poslovnih iz oblasti medija. Inicijativa, kako se zove, pre toga radila kao direktorka jedne od vodećih medijskih agencija u Srbiji, Inicijativa. A godinu dana je bila zamjenica direktora sektora, pazite, zamjenica direktora sektora marketinga i prodaje kod Bogoljuba Karića, dok je Bogoljub vedrio oblačio na TV BK Telekom. Ja odavno nisam čitao klošarskije novine i nisam video klošarskiju redakciju od ovoga bezveznog Blica, majke mi moje. Dakle, Ružica Krđić, jedan od najmoćnijih žena na medijskom nebu Srbije, osnivač broj direktora medijske kuće Maxi Media, u čijem sastavu posluju 4 radio stanice, TDI, HIT, jer to što su kupili Studio B, aha, oni su kupili. Klošari jedni iz Blica. Dakle, i tako dalje. Danijela Popović-Jurić, ja sam mislio to je desni bek Veleža što igra u Zvezdi, ovaj Jurić. Vlasnica i direktorka PR agencije Red Communication. Bila 13 godina novinar, pa što više nije novinar. Danijela je preuspešne karijere u komunikaciji i marketingu bila 13 godina novinar. Niti iko čuo za nju kao novinarku, niti iko čuo za nju u komunikaciji u marketingu. Tako, gospodo, draga građani ove zemlje, se radi u zemlji Srbiji. Mogu da nabrajam sada još imena. Glavno ime im je pod brojem 11, ali to neću večeras da komentarišem, moj je drug u pitanju. Tako ove smrdljive novine Blic rade. Zato prećutkuju Dejana Anđusa, a vi možete uzalud da gledate milioni, osim kad se bude Anđus naljutio, pa formirao stranku, pa budemo krenuli u kampanju, pa ćemo da vidimo čija majka crnu vunu prede u lažnom društvu. Pa onda prećutkujete, naravno, neke novinare što pišu osetljive knjige. Pa naravno da prećutkujete, prećutkujete, evo recimo, Sašu Popovića. Zašto? Pa zato što ste klošari za njega, zato što on ima svoju Grand televiziju. Nemoguće da nije gledana, nego zato što su protiv njega ustali Željko Mitrović i svi ostali takvi, zato što im je, odneo kolač sa sobom. Zato što je potpuno nezavistan, zato što je bogat, zato što je moćan, zato što oni Brena mogu da rade šta god hoće, zato što je s Amerikancima napravio deal i dogovor, zato što je kupio 2 studija u Košutnjaku, zato što je dao 500.000 evra samo za rasvetu. Zato klošari iz Blica ne nabrajate i Sašu Popovića, jer ne možete ničim kao ni Anđusa da ga ucenite, pritisnete i tako dalje, niti će nam pošalje 500 evra. O tome se radi. Ovde ste dali 25 vaših drugova, 15 drugova, 10 napamet nažbaranih opozicionih novinarskih imena da ispadne da ste i dalje nezavisne novine, a 25 agencija državnih i saradnika Aleksandra Vučića da biste mu se dodvorili i da biste dobili apanažu za, kako se zove, Blic i Alo. Eto, to ste vi, kako se zove, gospodo iz Blica. A neće me mrzeti da iz emisije u emisiju, a možda otvorim i nešto svoje, do detalja razradim kako i na koji način i odakle i kako primate novac. I
Vi ste sramota za Srbiju i sramota za srpsko novinarstvo. I vi veze nemate sa onim Blicom koji je nastao sa onim ciljevima, kao što sam rekao, o obaranju Slobodana Miloševića iz 90. godina. Vi ste samo jedna gomila prevaranata koja je nasledila to ime i pokušavate da smrdljivo zaradite na smrdljiv način. I radite pokvareno maksimalno. To je što se tiče ovih klošara iz Blica. Sada